Dolamara Police Station ke parlo kaipho langso picnic spot adung along keton ke lang asai khia tumpen gari motor ke vega tumaphan checking asai kede. Ingdeng ingkora ke thom ICYM annual convention ing samjin pen jame kichun. First Inter Lumbajong Village Level Knockout Football Tournament Semi-Final ke pathu. Kardom Pinikarbi Prime Tama Birtalong Penili Thare Sarnong Klarhanse non Birtang Ton Pen Arjika. Chokhela Police Station along Nonakimi Ausie Phan Chokhela KSA Head Branch Lapen Bogazan Regional Committee atum Chelangsi Matijong ni Phai Thongke Arni Ada Porphai Narkep Apon alom Kachipachini dam Lapen Karbi Poho Pen Karchudama Birta Pherangke Pitor Teron Pen Birta Nakpale Chokhela Police Stations Ausie Kimia Phan Chokhela KSA Head Branch Amephu Leo Tiso Kongchun Pang Thuni Rongpi Bidisar Jesong Kiri Ingti Harthang Timong Prohanto Timong Bogazan Regional Committee Rapchun Bang Francis Rongpi Debeting Chunbang Hangsok Tiso Lapen Ari Sangho Tum Chingrumpet Pen Bang in Korsosi Chokhela Police Stations along Paredamsi Nilip Ahawar Non Malom Kosona Tomonsi Kejapoma Lapen Eson Pen Eson Alamthi Kachingki Kachetan Padu Pen Karchuta Padupon Chokhela KSA Head Branch Bidisar Jesong Kiri Ingti Pen Pherangke Athengno Jesemet ke Jongpon Alamthi ke non Sorkar Pen Gari Motor ke Vekahut Kaike ta seat belt Lapen helmet Chiku Vernangi Lapen Kachithap Dunabangta helmet Chikub Nangji La Anu ti Katingkoy Pen Jokpo Lapen Police Atumpen Kiri Kakuru Komahut Aron Kechokche Mate Aron Karkan Anam Kitu Nang Pen Jokpo Pusi Klardak Pen Pachinipon Lapen Chokhela KSA Head Branch Amepu Liu Tisoy Hin Penta Non Malom Gari Motor ke Vek Chiri Piglote Jokwanpo Anparta Nilip Along Arta Kang Tugatum Raki Hormuk Kirim Pen Chepahelu Nang Chiputa Juning Ripon Patutu Subsector কৰিব লাগিছিল কিন্তু মোক এসপি ছাৰে অৰ্ডাৰ দিছে অৰ্ডাৰ দি মোক ওসি হিচাপে পঠিয়াই দিছে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পালে মই কাম কৰিব পাৰিম আৰু কিবা অসুবিধা হ'লে আপোনালোকে মোক জনাব আৰু মই আপোনালোকক যিমান পাৰো সহায় কৰিম আৰু এতিয়া আমি চৰকাৰে যিটো নিৰ্দেশ দিছে হেলমেট নিপিন্ধাটো হেলমেট পিন্ধিব লাগে কিয় নিজৰ সেফটিৰ কাৰণে নিজেও বাচিব লাগিব আৰু আপোনাৰ পিছফালে উঠি যোৱাজনকো বচাব লাগিব প্লাছ ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি যোৱা মানুহজনকো বচাব লাগিব এতিকে আমি ফাইন চাইন কাটিছোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব হয় mi nangli lupu pen julong pen itu Chokhela nilip KSA Head Branch Lapen Bogazan Regional tumpen Patil Pi Ponsi Chelang Pet pen itu dak lo dak osi Jogesh Chandra Deka lang li phanang ke poho pen mate poho pen angkal cui phan si itu dak thana bang bang solong ni tumlam cingki cithan la pen lo je non lom mane Police tum kopi posi helmet kawi tum han keon mala bang ke alang tum arona tang si ciklem nang kok posi niam nang kok lo la pen fans sami pinang kok lo asi la bang so a fine kitu jok lo di bhan tum kado kami gari ketu walu putuman ke helmet ke chologai pen si kiwe gia phan si tuning rilo la pen aminas sami ke jok wanta dopo Dolamara Police Station ke parlo kaipho langso picnic spot adung forest check get along Matijong ni phai inquira sirkep ani anarlo porphai crania por malom pen Dolamara Police Stations asai phu Laskar Ali pen keton kelang asai ki atuma phan Japoninsi gari motor ke ve katum phan checking asai ke deng pona birta pherang ke rangsina be pen katju samlong birta nang pale Police atum pen gari motor kelang charia saketeng ponang kok lake Assam Chief Minister alam to eteng pen Jesemet motor ke vegatum kangri kangkrang lapen kachingkoi hehui pen kapajok jia phansi keton kelang asai khiatum pen saideng ponang kok lobusi Dolamara Police Stations aosia hin pen than pachini lapen Jesemet pen bike scooty ke vegatum phan helmet license hehui checking padupon anparta karkate waratuma phanta seat belt license pentang lok penang anasonta kelang chari patudun lapen arona teng pen gari motor ke vekalia tuma phanke fine ta kn patupon
আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু ফাইন কাটি আছোঁ আৰু কিছুমান ড্ৰাইভাৰে চোৰামুক্ত অৱস্থায় গাড়ী চলায় এইবিলাকৰ ওপৰত আমি ফাইন কাটি আছোঁ বা কেছ লৈ আছোঁ ইহঁতৰ ওপৰত আমি আইনী ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ কোনোবা ফাইন কটা হৈ আছে কোনোবাৰ ওপৰত কেছ লোৱা হৈ আছে এনেকুৱাই চলি আছে আৰু এইটো কিমান দিনলৈকে চলিব এই ফাইন কাটাটো এইটো কণ্টিনিউ চলিব দিনে চলিব না চলিব কাৰণ এই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ল'ৰাকেইটাক মানে এক্সিডেণ্টৰ পৰা বাচাবলৈ গৈ আমি এই অভিযান চলাই আছোঁ 31 আৰু 1 তাৰিখ বেছি গুৰু আৰু বেছি যোৱা হ'ব চেকিং হ'ব আৰু ফাইন কটা হ'ব দলামাৰাতে আমাৰ দলামাৰা বজাৰ ওই দলামারা ফরেস্ট গেট কাকচাম দিরিং আচ্ছা ICYM Mati Indian Catholic Youth Movement Difu Diocese Ingdeng Inquira Kethom Annual Convention ke damdang Mati Jong ni Pai Inquira Troxipen St. Francis de Sales Paris Hamren along ke Pangchingpon Pinian Ingsam Jinpen Kijut Pona Birtam Perangke Hundor Kropen Katu Sasamlong Birtanang Pale Kado kawe Paris Green Arcap ke Parlu Iris Soy Jangatum Bangsua Convention along Chitong Dunsi Alirar Champidun Jaimek Isek Risoy Jangapan ke Tan Kimum Ponatum Lake Father Nicholas Terang Father John Timong Reverend Father Sibu Francis Father John Barman Senior Bernadette Truppi Abraham Teron Atum Pensi Chipare Dengpon Jaimek along Arna Malam Pen Kachithan Kachipare Pen Anparta Health Law and Order Livelihood Huya Puthakta Kachithan Kachimum Padupon Kithurmi Iri Sojangatum Towar Kemi Akrong Anat Ansu Seking Kam Kachijor Tek Jiapan Arsik Jin Pen Kachithan Kachimum Paduponsi ICYM Difu Diocese Amaipu Ratsrong Pipen Pachini Asi ICYM lake niltum dak India dan Indian Catholic Youth Movement pusi laka form ke lalo asi niltum da kan bang penhan niltum ceng bom si piningan mangke incorrect thomang dengan ceng lo niltum la sonsi pining dak hamren lo kedam tengan kan niltum silini jan po all Karbiang long West Karbiang long la pen sil niltum la son niltum Difu Diocese ang kang kaparlu missionan ke niltum da pusan kan bang ta talon pun bom Ante nang tum laso ICYM akimang pen naik lagi niltum Christian adharom Catholic tum nitum adharom nitum kapang tangpon la solong nitum bajhan chumon pong achimum pon lake obi kimi atum koson si no na kaya long ke dodun ke thakang jima pen chenglok niltum dak nitum session da padupon bom hake changani pen nitum session padupon bom session da poson nitum hang pon bom pinning law and order rahin pen mal livelihood la pente dhoromalam la pente pirthe koson si la ke dodun jima nitum project resource person ki than kimum ke thek tum phan nitum pangrum sim tum obi dak nitum obi kimi tum phan nitum pulopod khai chi pu pin pen nitum non ka chetong kala dak nitum Karbiang long West Karbiang long da pe NC Hill nitum ton project khai Karbi ada Adivasi Pulapogaro Khasi aposon si project khai nitum dak chetong la pente nitum la halam si than chi mum pon do niltum long la bangso saya ka ang deng ka pachun la ke niltum mithang jungjung pen la puchat kali niltum na kerab nang kerab na tum dupik asike ching sil tum phanang kerab dun la ke niltum itum chinghon CM Dr. Tuliram rong ha ke hai la pente niltum MEC Richard Tokbi ke hai la pente niltum mithang angbong ki theke ding tum dupik alang niltum bensi niltum phan alang niltum ningki me pen niltum nang kerab dun pensi la bangso sai deng ke kichun pini ana kichun long lo Non malam support pan Birta Mong Ton Pansinan Tom Niliman Mohanteron Nili Karbianglong United People Association Tiripi Amepu Ahin Pen Non Kewangji Nengkan Surihini Ra Inkoira Hini Aparman Karbianglong Arlo Kedoan Aham Arat Apan Rengdok Rengi Pen Kedo Ketak Dun Longji Apan Arnam Pharo Anam Suri Akengri Along Nili Kaupa
tiri pi ame pu ahin pen anutin abang putin afanta hirjume nanghang pisi mesen pen dothak dunlongpo pusi ningthelo kardong. Why is it so hard to find sunglasses in frame display and fit mirror? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you. And also, you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangti non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketching si karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang ji sita ladak longpon ekje. Lapen kilong lia dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak humre ignot. An sose kachini jiapan la abel ki pia number along humre iktamle. Dihin mo phit puthot birta long wang thik lo. Nihang Rongkethe Pathua Klamlong first inter Lumbajong village level knockout football tournament semi-final kapatulong Terang Pli LYT FC Disam FC Hemari Bay FC Lapen on Bay FC Tumangbong kapatu Parbirta Kat Nusa Semlong Birta Nangle Kedamtang matijong achiklo ni Pai CR ni pen Lumbajong Yutti Maltum Patir Pipen Kiching Siang Deng Inter Lumbajong village level knockout football champion tournament pangcheng ponsi matijong ni Pai Thongke ba ni anke semi final patu ponlo semi final ke chingsi kapatu aterangatum lake disama lakhai si FC pen LYT FC tumang bongsi patu ponlo laso kapatu long disama lakhai si FC tum chipahai si angdun kiti ang dengalong chipale dunlo Laso Pit on Bay FC pen Hemari Bay FC tumang bong patu pontusi on Bay FC tumsi laso kapatu long cipahai pen angdung kiti ang dengalong cipale dundo angdung kiti kapatu ponji lake on Bay FC pen disama lakhai CFC tumang bongsi patu ponpo lapen non amat ke angdung kiti kapatu ponji arni pangtak de lang pusi LYT klembang pu sonasing rongpi lapen sonjip phangcho tumpen pachini pon Tia hinpen patil pipon itum village level football patu mate rong arata tumhan pachin full ponang pola bangso awar sai pipon itum LYT hinpen December first pen tum pipon lo lason patu itum rong along sibidam lo lason khasi di samalong tabidam lo lapen itum 5 kilo keso julong tabilo asi pini bangke langkai long tabidam lo asi pini bangke semi final abangke nihang rong ke thelo sibilo lasi pini ba semi final jure pe fit puthot final ang deng mate angdung kiti ang deng bang litum tim ni bang pini papat pen long pon lo labang so pathui la tumake di sama number 1 lapen on B labang so tim ni se patu pon po lasi kadok averat mate me nili tum LYT hin be chunong ripon bang la lo kol bang so ke pathuar ni long mangke nitum kadok ave litum rongat so tum pacing tulpon ang pola bang so amai ki pipon labang so long RD nang pidun pen kadok eta me tum han labang so ahir jume nang ki pidun lag pasi litum LYT hin pen chunong ripon kan kimi pena phisi ni litum pathikon ko bisi litum singwai pon si chuningri kangtung mate ka chuningri akinang sot bang lapulo ke bang jilang arni angdun kiti along bangke kadok kabe lumbajong hawar along dorapet songja pi lapen man kidu isoi jang kadok tu tum hastame chuningri lo adimang ge mun litum han update po social media lo se hala bang suarni chitong rapet pen aliralon RD pen bang so angdun kiti ne senden kapachon kon phekji phansi chuning dilo si pinia bangke
खेला तलांग में पिक नॉन सेकेंड मैच बा अंगे लांग में पिक आन लो एकदम हिमारी बे वर्सेस ऑन बे तुम से चिपोलो ऑन बे चिप हाई पंडलो सी पेन के थॉम लांग तुम से हाई पंडलो asi langsung itu fan stamina ini dan komite yang dan stamina kurang tu bajir lo asi non angdun kiti langsung silang mela asi kadok beta cerap cito tu lo lang rapet lo na halabang suar ni le citong tu lo Richo hidi ingleng arong arnam pharu pathua klamalong pathu bom pli angdeng joising be football kachipate angjok FC aphan ball pumpli thapsi ball ipumpen difu rong su PFC atum angtun kiti chipahai Richo hidi ingleng arong arnam pharu club pen methang pathua klamlong ka pathu bom pli angdeng joising be football kachipate angdung tianong e difu rong su PFC atum si chipahai Dipu rong su PFC Harokhat FC aphan ball pumpli thapsi ball ipumpe chipahai pon angdung kiti kecepate long MP Horan Singh be MLA Peter Singh ingleng atum chetong dun si ke hai keremate rang aphan nong e kapajerdon Pinia birta gelo pansi kang ton iglo dume thak me kurbang thu